I ćao svima, ja sam Alex Xenox, a u ovom videu ću vam pokazati kako da napravite svoju sliku na svom kanalu. Normalno, ako neko od vas želi da napravi kanal sad, ja ne znam, vi ukućete samo Flaming tekst, F-L-A-M-I-N-G T-E-X i T. I evo ga, tako će vam izbaciti. Ja sam sada tražio. I samo, evo, da vratimo na prvo. Ja ću samo napisati ime kanala, ne smije, na više od... Pogledajte, vidjet ćete kako, ispravajte vi to pa recite mi kako je vama ispalo. A ja ću ovo vatreno kao nešto. Eto, sada vidite. Ja ću uzeti ovo. Sad, umjesto fire, što vam piše, vi možete promijeniti ime u kako god se vaš kanal zvao, a ja ću samo napisati Anes, eto da znate. Anes. Ovo ne morate vi ispuniti, ali ja ću svejedno. Čekaj. Ok. I pišete, ukucate next. Na bilo gdje barem. Gdje vama bude. Umjesto by logo možete pritisnuti do Window. Sad, kad vam se ovo zatvori, ovo će vam se brzo ispuniti možda, jer se meni ispunilo brzo. I vidite moja slika. I sad, izađete ovako. I otiđete u moje dokumente. Hej! A mrzim kad mi se ovo dešava. Ok, vratite se na YouTube i izađite ovdje. Uđite u moje dokumente i pritisnite do Windows. Ne znam sad koja je prva slika, da vidimo. Da, to je ta. Sada se ovdje izađem i uključite, ovdje dođete. Pritisnete kopiraj i vratite se na svoj. Ako imate već kanal YouTube, dođite samo na njega, kao je na svoj, i ovdje pritisnite gore. Kao ja. Znači, nadam se da vam se svidio moj novi klip prije ovog iluzija. Sad, pritisnite na ovu vašu sliku vašeg kanala. Evo vidite, već sam ja to isprobala, ali nije mi dobro radilo. Pa ćemo novu sliku. Ane. I samo piše Anes. Evo vidite.
ne može više od 3 slova. A eto, da samo zato je moj novi ime, slika kanala je Ane. Samo da znate, Anes je pravo, ali pošto slike nema, sad je Ane. I vidite, pošto slika profila je tu. A i normalno ako želite da promijenite svoje ime kanala, pritisnete na ovu olovku samo. Evo vidite. I pritisnite. Evo vidite kao ja. Pošto meni se možda neće htjeti. Pa da, pošto piše ovdje nije prošlo dovoljno vremena od promjene. Tako da uživajte mi u videu i vidimo se. Ćao!